Goeiemôre almal. En daar gaan ons. Ek wil vir julle so 'n stukkie uit my Joyce Meyer Bybel uitlees vanoggend terwyl ons fokus op Beauty for Ashes. En Joyce Meyer skryf ekskuus tog so 'n stukkie in die woord oor haar eie lewe en sy bemoedig ons met hierdie woorde. En almal van ons het al deur moeilike tye gegaan. Jesus can heal us everywhere we hurt. He wants to help us mentally and emotionally, as well as spiritually and physically. For a long time, I did not know that, and my lack of knowledge caused me to live a dysfunctional life. Abuse and rejection had left me emotionally wounded until I discovered that Jesus wanted to give me all of us, not just me, all of us, beauty for ashes. When we accept Jesus as Savior and Lord, a great exchange takes place in the spiritual realm. He gives us everything He has and is, and we are supposed to give Him not only everything we are, but even what we are not. He takes our weaknesses and gives us His strength. He takes our sickness and gives us His health and healing. We give Him our sin and He gives us His righteousness. He will give us beauty for ashes, but we must be willing to give up our ashes. We cannot live in the past and press into the future at the same time. Let go of what lies behind and start enjoying the new life that Jesus has for you. Die Here wil regtig hê dat ons sy guns moet geniet en dit wat hy vir ons gegee het en gedoen het aan die kruis. Dit is tyd dat ons besef, as gevolg van dat ons nie regtig weet wie ons is in die Here en dat hy ons vrygemaak het en losgemaak het, kan ons 'n lewe in oorvloed lewe in hom en dat hy ons vrygemaak het, losgekoop het en Satan het geen houvas meer op ons nie. En wanneer Satan kom klop aan die deur, sê hier is ek, dan sê jy nee, ek is jammer, ek is gewas, gereinig en gekoop deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Satan, jy het geen houvas meer op hy nie, want Jesus het vir my beauty for ashes gegee. En dan staan jy op die woord van die Here en jy geniet die vryheid wat die Here jou gegee het en die abundant life. Gaan lees bietjie Johannes 10 vers 10 en skryf dit neer en remind Satan, remind hom daarvan dat die Here het gekom sodat ek lewe in oorvloed kan hê. Geseënde dag vir julle almal.